Pemirsa Pura Ulun Danu Batur miwah pura-pura pengidaran Ulun Danu Batur sane mangkin durung kebungkah majeng krama santukan Desa Adat Batur Kantun Cuntaka Desa sangkaning lebarnyane pengemong Pura Ulun Danu Batur pelinggih dane jero gede Batur Kawanan utawi alitan daweg Rahina Soma 6 Januari lintang. Pura Ulun Danu Batur pacang mewali kebungkah ring Rahina Radite 6 Januari sane jagirau. Jero penyarikan duran Batur KB Kasinoman Desa Adat Batur Nguningayang ngawit lebarnyane palinggih jero gede Batur Alitan Desa Adat Batur Cuntaka Desa. Samian parikrama yatnya ring wewidangan Desa Adat Batur nenten memarki. Satios punika Pura Ulun Danu Batur miwah pura pengideran Ulun Danu Batur taler nenten kabungkah majeng krama. Pamedal pura matutup tur mesengkel antuk buluh miwah taru medui. Pura Ulun Danu Batur miwah pura pengideran Ida Betara pacang muali kabungkah ring Rahina Radite 6 Januari warsa kali talis lai sani cakirau. Wus parikramo upacara palebon puput kemargiang. Jero penyarikan Batur Duran Nguningayang puncak upacara palebon pacang kemargiang ring tanggal 4 Januari warsa kali talis lai. Rahina wus upacara palebon Desa Adat Batur pacang kemargiang upacara pecaruan nyepuh miwah paiso isuh kayangan. Upacara pecaruan kemargiang ring Pura Ulun Danu Batur, upacara penyepuh kemargiang majeng prajuru Desa Adat Batur. Indik upacara paiso isu kayangan kemargiang ring sejebak pura. Wus palebon pacang kemargiang upacara maligia. Upacara maligia kekawitin antuk upacara netegang ring tanggal 13 Januari warsa kali talis lai. Puncak upacara maligia kemargiang ring tanggal 4 Februari warsa kali talis lai sani cakirau. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.